Nasa floor leader po yan, Pahrek try talaga. Wow, nagpatrawan magtay sa paler rong nan sa matay yakpur o sansal me mo na tayo komalti kamagat yumi Pahrek try talang pan kami report apo yung komalti ingaban na letak tayo sila quorum ak tayo bani po na sa floor leader. Kailangan ko promise speaker ay chungal wow sa palang kakpatpatuta pa ang kupromi pa ang Pohnpei Honorable Senator Kokoros Opil staff kan speaker man sa karakupurmaw sa ilang kakrop sa matay kalantar o Pwuhng katalam doon na itam ng pasiling yan sa roll call. Kariyaman. Diyan silang mawar kawitan floor tayo sa paltalar po ng silu yay roll call o iban po na si acting o roll call. Senator Atsan from Amen. Senator Kukuwatis Jr., Senator Isa Cartui, Senator Riku Carr, Amen. Senator Sons Chiriat Carr, Senator Walter T. Chetmon, Senator Billy Edward, Brusoas mo. Senator Stevie K. Edwin, Senator Patrico Alairens, Amen. Senator Aurelio Pichowat, Senator Alfred Sanlatore, Patumat man. Senator Daniel Lepen, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tentitas Walui, Amen. Senator Benjamin H. Litwood, Amen. Senator Makara Mikel, Senator Sheldon Chinet, Amen. Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionisio Simon, Senator Mitara Espina, Amen. Senator Francisco Singram, Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kailangan na sansal mag-try sa wulman ko quorum mag-try kak tau sila sa wulman tayo uya kubur matraptar na may isang ko. Kailan kagantaw lang mo ay pan po na siya sa wulman tayo floor leader na tola. Kailangan ko promise speaker ay chungal wow sa palang kakpatpatuta pa ang promo pa ang Pwuhng katuka sa palwat speaker may sa karakupurmaw niya. Sa ilang kakrop sa matay kalantar o sa palit lang po na itam ng paisok tayo ipil kalantar. Kariyaman. Sansaler kawitan floor tayo sa padilang po ng basic payo yay pil calendar pwede tayo pwede miya karyaman pa kamagutak tayo katkatsir po ng basic payo yay pil calendar. Kamu floor leader? Kailangan ko speaker man turtato acting clerk. Kailangan acting. Legislature Bill Number Papisi sa Kriyawalan Risokono, Legislature Draft 1, the Bill for an Act, amending State Law Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026, and for other purposes only. Kariyawagan sa Klawatawat. Yan ang kakatyan ng mas na kamutan ko sunod. Pampo na si Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ay chungal sa karan wasabal ban kuramiyo bang kurakan koros. Wow karak ibadah sa mga kamatin mo niyo kamagat malwat terwanga ko yung kupurkiyaw ang karayaw o kim sa kilang matawad. Kamatang ko sinad pa apisi sa kriyaw laban niyari sa kuno WLP2. Kariyaman. Saan siya lang mga kamagat mamiya. Koros mo itong kamaguto. Masa ni A. Pwuhng, masa ni So. Kamagat paita. Tebang katyan ng masa ni ba. May kupurin po na si Chairman Carl. Puan tapiyata sa matay masa ni ba. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kuramiyo pan kurakan koros. Muna iban patuloy nan kawitin kamumatang ko sa network. Ay man kataman kita kupurakan me nan sa matay sa sinan ayo ni kamanamantan standing ang madurubos sila bukisi sa payo laban niya sa kriya sa kuno pan page silu tapi riau paragraf silu wan roboto miyo kita kelayu me nembe me pato abang pato sang lop rianan pakit pato yang lop limanan
pada wanda ada met puan ka kuya men kate menong kupurakan pugi datau ko ni ada bangkat la iwasa kabumpung lamian nan pil reni orala mai Mr. Speaker kamu tangko senat word apolton in tuan communication in kabina communication demokrasi sakriyaw laban yari sa kuno pagpagkumalwat ka kamanata tala silikit sang nan mo ni mapay tapan personnel mo ni makamanaman ng option kabina ang kakapalian nanin POL o one mo ni mamalwat kupureta o kamanayang kabina ang kaktatangki ang meeting kasambal may Pohnpei pan kasamo lapalapin uwin Pacific Jekan meeting madan ki Micronesia Island Forum wancala nen limakit murun kamanamantaan mo ni wo kupuran malanwaw lalato o malwat apali kuweki malanwaw ito ang kupensa maray mo ni nakamanaman ang rail ong ranin kawawi siyak wancala riyanen wanakit ari nan kamodan ko sa network wancala riyanen wanakito and bil protong nan mo ni makamanaman dapo yan apali amaya may Mr. Speaker I ukita kilat mamiye nan kawit me patubang kupurakano wansan sal me nan tatawag magsaybang katiyang lala floor amendment yu me ban ukitala kami patunan kamutang ko senit ari magsaybang katiyang nan masin bel floor amendment na itiwasaw me men pagban kupurakan yan kak apali kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Miyata masan ben kamotang kasunod papi sa kriyaw liban yari sa kuno. Pasularay pan po na si Chairman o floor amendment. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa palbang kupuramuyo pang kupurakan koros. Nuwawo karagarak kamagod malwa talang ka kuya kupurag floor amendment papi sa kuno liban yari sa kuno. Riyaman. Kansya lang mga kamagod ng Chairman Carl. Koros mo kung kamagod ito masan ni Pwuhng masan ni Show. Kamagit po itak tayo bang katyanan masan na ben floor amendment papi sa kuno liban yari sa kuno. Miya masan na ben Chairman? Yang ka consider matama patunan floor amendment technical error review. Asiro pan patuan line isak. Apan patuan line isak eu. Patuan line isak eu. One morning masansal mo do priyanan packet pan patuasang o mapanut patulong nen lop demanan. May Mr. Speaker pata sa mukamdin mo ni o sakar misingki technical error me sansal nan floor amendment word pueki sansal me kawait pen amendment wo te paluwo acceptan ni line isa ka wasam kainan mo ni kaw line isa ka kupurmawan mi o kupurela me tama patunan floor amendment apan patuan line isa ke wakaitan line isa I kawid word memiyanan floor amendment word may Mr. Speaker kalangan Chairman sansalamaw kawid memiya kamu floor leader Kalangan Speaker ay tungal sa balang tutuwa ito Speaker naman patuang ay tungal Chairman mo sa karakupur mo talang kakriting timasan pang floor amendment o sa palman kariyaman Kansya lang mga kawait ng floor leader, kailan rutin masin ng floor amendment papi sa kuno, liban yari sa kuno. At sila masin ng koros mautung kamaguto, masan ni Pwuhng, masan ni Show, kamagut po ita, kaya rutin tier masin ng koros mautung floor amendment papi sa kuno, liban yari sa kuno, masan ni Pwuhng, masan ni Show, kamagut po ita, kaya sa bulman kita floor amendment papi sa kuno, liban yari sa kuno. Common Vice Speaker. Baik kan.
Iman siguro ko promo yo katiyan mo rin sa wash mo dito kailan ka return to masin kan main motion. Kariyaman. Chancellor Mao kamagat yumia sang pa speaker tayo ting tim masin pen kamutan ko sir net pa PC sa kriyaw le benya sa Pwuhng LT1. Paros mo tung kamagat to masani ay Pwuhng masani show kamagat paitar Pwuhng tayo bang katiyanan kriyaw kem saklan watawat o Pwuhng ME floor amendment supplementary rule may require duplication pan selfie o kamutan ko sir net pa PC sa kriyaw le benya sa Pwuhng LT1 yalar kamutan ko sir net pa PC sa kriyaw le benya sa Pwuhng LT2 tayo bang katiyanan ni shoes o iban po na siya Senator Rapang, Senator Rapis, Senator Carr, Mike. Senator Edgar, Senator Edward, Mike. Senator Edwin, Senator Irene, Senator Chawab, Senator Latorre, Senator Leben, Mike. Senator Licanet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Ned, Mike. Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, and Mr. Speaker. Hey. Kalangan, ang sansalayang way pa kung may sabon matay lusus, may toko kamutang ko sa net pap, isisa kriyaw, liban niya sa Pwuhng LT2, sus, sa kwalu A, o sa Pwuhng. Ranwad tayo kamanalar kamutang ko sa net. Masular kamutang ko sa net panpil calendar ay pan po na sa floor dito. Hindi kailangan speaker ay tungal sa balang tutuwa sa bang prong katuwa. Speaker naman sa karo ko burmaw niya tayo lang kakrop sa balmatay kalantor pro sa baltalang ba na itam ng pa isa ko yung standing come to report. Kariyaman. Sansalang mau kawitan floor, Pwuhng yamia utupan kamagutok, tayo katkatier pan standing come to report. May pan po na sa floor dito. Kailangan speaker ay tungal wow tutuwa. Speaker man sa karo ko burmaw niya. Man sa karo ko burmaw tayo lang kakan place standing come to report silip kisi sa klimaw labi na riya sa Pwuhng. Kariyaman. Silip kisi sa klimaw. Kariyaman. Silip kisi sa klimaw, laban niya rin sa Pwuhng. Kamagut sansaler, Pwuhng yamia utupan kamagutok. Iman patrongan pagitak talent place, standing come to report, silip kisi sa klimaw, laban niya rin sa Pwuhng, pansapul matahil. Standing come to report and runwood. Makaros place here, ay pan po na siya acting. Standing Committee Report ng Facility sa Kinala rin sa Pwuhng, Medpit floor motion relating to PUC power lines and FSM telecommunication cable lines. Saan sa pamumuhi Committee Kapachapaching Public Works, Transportation, Communication, and Resources and Development. Kalangan, talang kakatiyan ang masin ba iban po na siya chairman ko, chairman ng R&D o PWDC, chairman ng R&D. Kailangan ng promo yan, Robert Speaker. Karak-karak, pagkakomi yung kachikyan yung muy-muy. Cuma sekarang kebo ni wawo kapeng ang kagachipaceng sa balmumi misal saja. Cuma wabang promo yung Robert Speaker. Ongi honorable Vice Speaker, honorable Floor Leader, honorable Senators kan mo. Ragan yang sansalang pang promo yang paceng. Yokupuro yang agi sa balmumi staff kan. Honorable Speaker, kung pre men pacuan yung motion Kuburmawan miya, kailan kagan kacien ang masindan. Stand kami ke report, silugi sa klimaw, lakin niya sa Pwuhng, way pagkariyaman. Kariyaman. Kailangan yung promo yung Honorable Speaker. Kung kubur po lagi yan kagan siyangki oral pen report walian sa mumkamti na RNT o
sang ni wewe benami pacuan yang German lepen yang kagan chiang ki kawit pen standing committee report silpi saklimau lebenyal risa kuno. Honorable Speaker, standing committee report silpi saklimau lebenyal risa kuno kawit promotion you me pacu sang Vice Speaker, Honorable Vice Speaker Apram the check and kagan wiyam melil salakan o chugagan magin teikolong nanal o karampa bukmukitin sto sa laut kan magin wawa tipso kan o ngananen nanway kan teong nistoa kan. Honorable Speaker, sa kami tiga baca-bac pacoyan nan korong-korong o luka ito Sion PUC Chief Executive Officer in Telecom Manin Qatar Lapalap Mayor in Colonia Town Chief Magistrate in Winsocas. Honorable Speaker, Sansal may look uyang Rail Local Chief Executives in Paywatch o taga-Paypay. Ay Rail Local Chiefs kan may pachoto yang kawait nan karong-rong ben kam tikapachapach may pachuan. Mayor ng Colonia Town, Chief Magistrate in Soques, o maning Qatar Lapalap, Gawin Madalani. Honorable Speaker o Honorable Senators kan ng report Sansal Miya wasa masalkan choche pacho ni PJ sa kwalu. Honorable Speaker, nintuan CEO kawait sa committee ka pach pacho yer nan pukaw. Nintuan na rin kamagalayer wasa chocho. Rabil pachuan assessment or pacuan wasakan maananapin sawas melil chugakan o salakan mapaiglong ang kagan kaileta o chugakan mapaiglong ang kagan lupsang. Honorable Speaker o Honorable Senators kan CEO and PUC kawait ko repachoyer ng toto kin kamakal tonal o repachoyang nan biliray rin Iray rapaliyo kuwagi sa maray tipsoon totok mesoche. Ako sansal ng report kilelti anso me re-expect wararay pumtrak and paytiyang paywatch kung kakanyang suwa si Israel kaya ta o lupakasang sukayakan magkaram ong sto sa laut kan maging wawa ananin John Way testoa kan. Honorable Speaker, Sansal me ipachuan me Chief Executive Officer in Telecom yang pacho. Chungolansu te kawait pil Sansal Israel retotogang PUC puagi aray chungol sal kan pilkin yang ache wait wasam PUC kin kawait takal kin parakila aray chungol sal o aray chungol standard din ile-ilen aray chungol sal ekwische panangin PUC or kawait ko maray chungol sal kan pach-pachan no PJ sa kuno. Honorable Speaker, si Chief Executive Officer in Telecom kawait ko aramas chocho pilgin tangwalang ni aray chungol opso kuwagi aray chungol sal kan karkarak ora bilgin nanchiyang ansuwoche apali o ensansal me Railo PUC pinsawas kene ong melel tatokpen sala yagin karakara ko chuga peklongang nana.
Honorable Speaker, mempachuan me CEO pilkawit ko me stosakan magin pachuan anane na ramas stosa laut kan maragin pachola o billel wasakan mesal karakarak la o rabil salakak pachola CEO kawit ko marabilgin tangwala PUC PUC bilgin sa wasirail o kaya tasang salakan monsto sa kan pancang acang. Honorable Speaker, kung kupura po nan karong-orong sa mga committee na RNT opsin PUC o talagang kawait pa naman tatok watch sana ang July ng September tatok pen sal karakarak o tsugakan may piglong nanal kabanan siyangan kagan kamsakla tatakot na September wasakan makonyangan na pol araban cabiatan ang July o pachola led na September nan karong-orong watch Honorable Speaker CEO Chief Executive Officer ipakita rai local chiefs kan mayang patch de pacho ng karong-orong wo totoo na naisumebang uyaure la local chief executives kan in kidyak sawas. Honorable Speaker ni oralap ipachuan me essential me mie kawait yu me wasakan me chupe peiklong o sal karakarak PUC o talagang pananchiyang apaliatasang mon September. Ni oralap yung kagan melel chiyang ki kamti kapacapach or lape kawit kan miye na naisong karong-orong nintuan sabol mo kamti kapacapach pachoyang ng karong-orong ani orala honorable speaker o yung pagkita yung kakan puye kwasach miye o kawit joror mabang sa ngay chungol sang pangpuran honorable senators kan ako mga kachikiyang may kalangan ng prom yung honorable speaker. Kalangan Chairman Edward, Mia Tomasinebe, Communist Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa palbang kupura mo yun, pangkupurakan koros. Ito nga lasa dapat masang sa walman na ito nga Chairman mo, Chairman Edward. May man kapatayang pwede ko tataw kasang baliw mo ito, pitata, safety, way bakon, o insansal mo tatawad, eso ito pitchawin matilinim. Kapil Pohnpei. Pwede kawit na plato ng report patuan matatak wad pan magmagito yung saklan nan sumbungin September. Kama naman ang report wad may Mr. Speaker and pagkatar lang rin. Pwede ikapang gemelal tatak marakin kawit. Pwede kan wiyalak kisiyan sa matay report. Ak paktoto iwasa tatak kan musak layamet. Ekan wiyaya report. Riman pagkapan kupurakan merel pan kupuro may Mr. Speaker kamandamandang report ko da kapiyan pagkatalang Sion Telecom PUC o iray local chief executive kan chorus o and bill science lel nan September ma tatawag chote musakila tatawag den pilpuratong kami tu paran pil check kasambal bugi safety men Pohnpei magdahil apa-apa li. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl Mamawar, Chairman and PWTC, Chairman Leben. Kalangan may Speaker. Kaya sa pala ito wow, ang kupromi o kubron Senator Sen. Lelel yung patrang report na niya. Kawait Civil kawait ki telecom o PUC में requirement में रहता तो कि o Pwuhng ni Paul में tisang liolo अब कोट्रेला लो में कि tisang requirement में 16 feet 18 to 16 होगी ऊपर मगिन तो कोला नीम का कोटियां नीम का ईम कर अरे telecom o PUC वो बने may rabane ugi ba no kawata chuga
tuken lial tuken telekom penrei salva ai kawait ma tambate report kalangan Privilege, Mr. Speaker. Mamawal Senator Le Pen, kami Senator Louis. Kami. Kalangan ng speaker, iman bilyang baca ngay tungol Chairman Mao, o iya tungol iran kapacapac mapit floor motion na committee kapacapac pacuan apwali. Muna iban pacu ay tungol sakratan wow kapacapac. Ikapungki report sangkaros ma Honorable Chairman sakar kita iye ma Pwuhng o irakan masay salsang ren Honorable Chairman Riyaman mabil kapacayang wasagis men kapacayang mapit wasakan nan Pohnpei ma mia wasal kap railway ma eleta elevation in pay focus ilela ma kareta karkarakla line ko ima sakarata mabilwiyawi sang ren talima umon committee eri tama CEO bil kangonga ke committee ma niay so ma company kan pangken apali delivery kana irai kan wa pen abwa rang kak kantak PUC ke kali cekan ba ran kak sawasi rai ni rai ban apali saalkan ni so isais eri sang ni tama CEO bil kasaleta pomone pacho the umon committee pitaki Pohnpei identify wasakan ba kasampal ban kangonga ki chungol chon to tong ko rena pali line eri poeki achang pacho ipil kapungki tang sangren chairman in finance mel right hand kapil Pohnpei che poeki nie liol me bil pacho sang na nal ponopon isongon pacho tila soke silent eri PUC banan chiang boren pil kapali masa ko bo mechocho line makarkarak marabana pal wow ireme man yang kapacayang o ibanil floor ngai chairman Mao chairman net Kalangan Senator Louis, Mamawal Senator Louis, Senator Ned. Kalanganin Speaker, kalanganin Vice Chairman and Committee Roshan Mao, muna ibang patroan taulang itong pilan and mitami bantroki yang mama senero watra. May Mr. Speaker, kam kupuraya po yan gagan patroan triyang ki itong privilege. Kolokol floor Lord Senator Kalanganin Ned. kami. Itong privilege motion, may men patroan sa kargita, record and reflect me Senator Pahrek yang wialam-alamin mo rin sa Washington. Taulang patulanan na itong iran kapatapat kayo PUC and mangi o patroan may Israel in violation of NEC. Pasotros NEC soto mo ito salan kotre al. Eri apsong koros ma tel wiya wana tel kang koros. Met magare te men patron wiya ta kamukit trailer trinte masen and robot o supplement kita ni unchak. Riyaman Kansalang Mawar, magkamagit yung may talang rikti masin ben standing kami report silupki sa klimaw, lepenyari sa kuno, koros mautong kamagit masa ni Pwuhng, masa ni so, kamagit paitar, koros mautong standing kami report what masa ni Pwuhng, masa ni so, kamagit paitar, ok sa bulman kita standing kami report silupki sa klimaw, lepenyari sa kuno, sa joint committee in PWTC o RNT. Privilege, Mr. Speaker. Kami Senator Carr. Kalangan, Mr. Speaker, itong alawasabal, bangko puro mo yun, bangko puro kan koros. Pwede ka man naman tang report what. I mean, pag inuwa o karakarak.
kapin report kasambal wat yang gak pagkatariang Sion FSM Telecom PUC o local chief executive kan Pahrek na bil koneng an bil lelan tagal digi kabuan saya bil mia sabul maray laramas yang kukusan Pohnpei kalangan Chan salam mga kamagut memiyayer, pwede kamagut memiyayer, miya utupe, ay baan patuan. Ang kamagut yung miyayer o kangangagi sa bulmatay staff kan. Kabin report silip kisi sa klimaw leban yari sa kunawan pagkatariyang wasakan koros, masyan sali sang nan sa karatan, Senator Carl. Floor leader. Point of privilege, Speaker. Kami. Kailangan Speaker ay tungkol mo sa palang tutuwa tabang prangkatuwa. Speaker, may sakara kupurmaon niya. Kailang kak-place standing come to report silip kisi sa kuno labi lari sa kuno ng sapul matay kalantan. karayaman Chan salam mga kamagut mamiya sang floor leader, child and play standing up the report silip kisi sa kuno labi lari sa kuno bang sapul matay standing up the report and ranwot. Pwede miya karayaman pen kamagut ay men patrawan child and play standing up the report wood. Makaros play jay standing up the report silip kisi sa kuno labi lari sa kuno ay pampona sa acting. Standing Committee Report nan silip kisi sa kuno lari sa kuno. Natit Legislature Resolution nan kuwanin sa kuno lari sa kuno. Sasabon mo Committee in Finance. Dahil ang kakatiyan ang masinabak, may kumpruhin po na sa Chairman Carl. Kailangan mo, Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pro mo yo, bangko pro kan koros. Wow, karakara, pada sa mga kamidin mo niyo, kamakid malwat. Kaya ang kakuya ko burkis standing kamid report, silip kisi sa kuno, laban yari sa kuno. Karayaman. Diyan sila mo kawit na kamakid, koros mo utong kamakid na masa ni Pwuhng, masa ni So, kamakid na po itak, sa kakatiyan ang masinabak, kung may kumpruhin po na sa Chairman, point up yata. Kailangan mo, Mr. Speaker, standing kamid report, silip kisi sa kuno, laban yari sa kuno. Eitan kamudan pagpag the resolution number of kuwani sa kuno laban yari sa kuno. Mr. Speaker, and we recommend kataman ang ban kupurakan resolution of kuwani sa kuno laban yari sa kuno withdraw sang committee na sa maday session na yo o tay katiyang nan masin pa. Kari man kapanggiyang kawit mo mamiyasang kamagabayan or Senator Edwin. Me kawit wasakay ng resolution no may anak kainan la. Pwede kawit ito at ako kapantalo ko purpurto ang committee. Report what ka na pata. Pwede ka kawit wasakan may sansal ng kawit mo masang Honorable Senator Edwin. Nantatawag may sa mga committee mo ni pato yung lala. Essential kosan din malwat yung resolution makin kawit sa matay patit silin. Me naneutian mo ni resolution uti mabangka manaman la. Bukit aglakan ang bangkan bukit resolution mo. Tangan what my Mr. Speaker nan kawit me kawit ata apple ban resolution of kuwani sa wano laban yari sa wano. Utut pon kawitin kabina me patator Ninduan Governor Communication 5 kisi sa payo laban yari sa kuno kawit kumalwat me sang ni audit me pwedar ang diyan mo ni riyagit riya sa silu anan mo ni me tep nan diyan mo nuwo essential na audit me 1 million riyaw point 5 sama abuan magkabina pekiyan kak Apple ang nan resolution what jalan ka kamanata 1 million riyaw nan million riyaw what ak jalan ka katorela million neu elap the million neu point 5 puen ka kanene yang local government kan nintuan ruwasin pasan ng kosanet makasanedi छोटे टिकट एग्जाम पर्सन सिली सकन मोनी kan may Pohnpei state kata pan kanene yang sa matail local government dei sake umami induan uya pan nene makosanet pilikosaneti pan kin payan one ton way my Mr. Speaker and bill sansal me nan
special session me uyawi mon special session what kabina bil kawai dito ananin moni mele yang legislature what ya kamanata resolution sealing resolution number of kilometer leban yari sa kono me pil kayata sa matay patit sealing nuwan jala 11 million ari essential me monuwo uya moni yu me legislature kamanayang ananin kosan din tataw mapali kosanet mamalwat kamanala on 401k the retirement plan and Pohnpei state government. Mr. Speaker, on million riyawat niya ban kapadapat yang sa matay patit siling ang tiyan monuwat ban pagkatasang when moni makamanamanta ang tiyan monuwat sang million wana isak riyaw tuwalop silinan riyakit wano puki paisak walu o patutang million wana isak payo tuwalop silinan riyakit wano puki paisak walu. Ari, may Mr. Speaker, non-resolution watch niya pan kamanamanta amalwat kagakadiyang nantatakin ewang local government kan nintuan ruwasin pasan kosanet kanene din sa maray moni kan esan puwegi pato nintuan ruwasin pasan kosanet kawitin pasan kosanet bil patuan me utan rapan patuan to pelanin tatak puwegi anane ben pelanin tatak what my Mr. Speaker sa mga din moni pan kadiyang nantataw ko nan sa matay session me ban uyaw murin session what karongan ka kuyaw yang ewe local government orang ka kawi kumalwat ang planin tataw me ban itanay mono pakat Mr. Speaker one morning me ban luwe me malwat kaktatang the eminent senator need atay ban wewe na kaktatang ban badan 11 million kamanamandang resolution what my Mr. Speaker kasambalan uyawaran what wagi miya question net me Honorable Senator Gabriel Kauna Batar sabul maray floor amendment pukaw pan paasan kamanamandang resolution what ari my Mr. Speaker nuwaw karagarak ipada sa mga kamatin mo niyo kamagod malwat kaya kak sabon man kita o kamanala resolution at the standing committee report what kalangan may Mr. Speaker. Saan sila mau kamagit na mayor, kawitan chairman, so kaya standing committee report sila PC sa kuno, laban niya riyay sa kuno, o bil kamagit kaya rutung ti masan be o miya karyaman be. Masilar masan be, koros mautung kamagit to, masan niyay, Pwuhng masani so kamagat paita tayo rutung tiar masan be. Koros mautung standing committee report sila PC sa kuno, laban niya riyay sa kuno, masan niyay, Pwuhng masani so kamagat paita rukta sabulman kita standing committee report sila PC sa kuno, laban niya riyay sa kuno, siyang sabulman tayo committee yan. Point of privilege, Speaker. Kamu floor leader. Kailangan kamu Speaker ay tinggal luaw sa paling patpatuta bang perangkat tuat Speaker man sa karok kupurmaon niya tayo lang kak ayun milil pa wala sa ul kacampal man sampatak man iwulsan net sampatak nan pain mayam patong tayo rangot man pag tayo lang kat kaya may wala Kailangan floor leader. Pwede point of privilege may sansal siya nga kamu. Speaker may kalakol tayo tinggal luaw sa paling tutuwa. Speaker may sa karok kupurmaon niya tayo lang kak rop sabal matay kalantaro kat tilambo na itam ng paisok siluyay unfinished business. Pwede kamagit niya yung Romeo Utubek tayo katkatiyar pan unfinished business yay nambe Isaac Silu o ibanto na siya. Point of privilege, Speaker. Kamu floor leader. Kailangan Speaker ay tinggal sa paling patpatuta. Speaker man sa karok kupurmaw man suspend order tayo katiyang masa ni Legislature resolution number Pwuhng sa kuno labinyar sa kuno. Kariya man. Saan sila mau kamagit may mayor, pwede miya utupan kamagit to. Ibaan po na siya, koros mautong kamagit to, masani yay, Pwuhng masani so,
Kamagit Paita, Riban Pona sa acting. Legislature Resolution ng Pwuhng sa kuno ulan sa kuno. Legislature Chak 1. A proposal for a resolution setting forth a ceiling for appropriation for the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and superseding previous ceiling for appropriation resolutions for fiscal year 2026 in their entirety for adoption. Talangga kadyanan masan Riban Pona sa floor leader. Kaya speaker ay tungal wa tutuwa to speaker min sa kara kupurmao niya tay langgak masa ni resolution ng Pwuhng sa kuno laban rin sa kuno o sa pulman kita. Kariyaman. Harus mautung kamagito masan ni Yei. Pwuhng masan ni So. Pwede kamagito Paitak tayo ang kadyanan masan ito. Makupurin po na sa chairman the introducer in resolution. Kailangan may Mr. Speaker ay tungkol wasabal bang kupuramuyo bang kupurakan koros. Ipilew pada sa magkamit mo niyo melel kapungki kupurma mamiya on kaman naman dan standing kami report silupuki sa kuno laban yari sa kuno me itan kamadan resolution of Pwuhng sa kuno laban yari sa kuno we ala RLT1 pwede kawait mamiya sa nan standing kami report induan kawait muawan kamakabayan ng Representative Edwin resolution of Pwuhng sa kuno laban yari sa kuno pan kayata sa matay budget ceiling ki million riyaw ay met may Mr. Speaker ikamela na makawit mamiyan ng report itchar pan kawit ko prata kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl. Pwede kawewa takapesen resolution Pwuhng sa kuno laban yari sa kuno LT1. Miyata masan ba? Kamu floor leader lator. Kailangan speaker ay tungal wa sa palan tutuwa to speaker man ato ang tungal chairman mao melel man kamela la makupurakan masan man sa kara kupurmao tay langgak rating timasan pan resolution of Pwuhng sa kuno laban rin sa kuno o sa pulman kita. Kariyaman Chancellor mo kamagit mamiya sang floor leader. Karus mautung kamagito masan ni Yei. Pwuhng masan ni So. Kamagit Paita tayo tungtiyan masan ben LR Pwuhng sa kuno laban yari sa kuno LT1. Tayo bang kadyan anusus and kamamatan ko sa network. Karus mautung LR ng Pwuhng sa kuno laban yari sa kuno LT1 kawatan in lima palimaon. Kalangan yang Chancellor yang may pukul masabal matay lusus matok ka kamutan ko sunnet.
Dan Padawan magtay sa pale rong nasa pulmatay uyok puro iban po na sa floor leader. Kailangan speaker ay tungal wow sa pal tutu ito tayo kot pan unfinished business mat speaker ay mentor tatrong sa pulmatay acting clerk. Kami Legislature Pwuhng nantatap kisisak silulan resa kono, a bill for an act, amending state law number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes, ang nikaryaw kayong saklang watawa. talaga katyanan masinabok may puro po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, tungal wasa pal bangko puro mo bangko puro kan chorus. Ipata sa mga madin mo ni may Mr. Speaker, nuwaw karakara ka makit malugot siya lang kuya puro ki ang karyaw o kim saklang watawat kamatang ko sinat pa kisak silula manyari sa kono. Karyaman. Saan siya lang mga kamagat karos mo itong kamagat ang masaniyay. Uwang masaniso kamagat po ita tabang katyanan masinabok may puro po na sa mga Chairman Pwuhng. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, tungal wasa pal bangko puro mo bangko puro kan chorus. Kamutan ko sinat pa kisak silula manyari sa kono. Peita ito paan kupurakan ninduan standing kami the report silubuki sejak silu lemen yari sekono manuat kamanata ang watawat kayo na sa matay session ninayo. Yaralap may Mr. Speaker ang agi pagpag napatosang sa matay office and auditor manuat yan kak kamanala wanjala lop silinan wanagit Moni me peita na naray tungal budget fund personnel. When ka kapwali ananin office one in duan ebang kanene diyang ananin selok puwi meeting kan mere pan Pwuhng o pan all others me yang aki wanjala nen limakit on consumable goods. Then walikit ang contractual services, then riyakit ang housing allowance, o then limakit ang fixed asset. Okay, msakila, wanjala, then wanakit, and kak Pwuhng supplement auditor representation fund, mamalwat kamanalar. Niyararap may Mr. Speaker, kawitin sa matay tarag-tarang kambahan mo ni may Pwuhng right on the token office and auditor, o option budget Pwuhng melel kawid na miya puwi mo ni wat kaitan mo ni kap uya mo ni mamalwat kamanayang auditor apuwi kiya peita ang kaknene yang anan marachungalen ki sang meto pan lel ni September sidisak taymontian mo ni paran mo ni wat aniyara lang may Mr. Speaker ikaw mo ko senadment kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl pwede kapesi te kawawan kamatang ko sunod pa PCC sidula manyari sa puno. Ito masinabok. May Mr. Speaker. Kamu Chairman Carl. Tungal wasa pal bangko puro mo bangko puro kan chorus. Essential miya floor amendment kay makaw na bata po yang paytight intuan watawat karyaon kamatang ko sunod wat. Pero kung kubura po yung chapiata ang floor amendment tapos sa kriyaw leban yari sa kuno may tungaling kita may Mr. Speaker ay menuwaw karakara kamagad maluwat yan kak uya kubur ke floor amendment tapos sa kriyaw leban yari sa kuno Karyaman. Kansal magkamagat yung miyaya Romeo karyaman dan kamagat ang may kubura invento kita tayo kumal te lebanan dahil kita kailan kumbal po. Sa palero na sa pulmatay uya kupur o sansal magkamagit yung miyayar o pwede yan miya karyaman pan kamagito koros mo itong kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagat paita tay katyanan masinabok kamu Senator Carl.
floor amendment pa ko resa kriya le man resa ko no uya pag sama dai tarak ng gampan mo ni maluwaten ka kamanada o mo idada reprogram and uyawi ong samarail budget pa personnel mo ni mepeta dalato nan tiyan mo ni tanan lugo pen tiyan mo ni wat o wandala rianan and kak padodiang ban travel weki selok kesempal me director o contoh dagen kempawo pan padang meeting kesempal yung pan wiyawi nan wina mereka I padawanda meeting wo weki ya meeting kesempal aku bermawan kak mi ya irai contoh kesempal buko dan kakulian kejadian sansal menan meeting wo ilmi men sal madai staff pan patien anira lam mai Mrs. Speaker I kamudan wo ketaglamat Kalangan Chairman, miyata masan ng floor amendment papu Reza Kriyaw le benar Reza kuno. Pamuy Senator Net. Kalangan Speaker wow sabal emesan lote kamu matan wo kitaglaw niwa men patuan wi ata kamu kita ler ting masan po sa kulman kita